College ben fibro kane kalong ka jimbitip namta kitu kiba syait sultanat bana shimanta kiching mare te kan sadan ka jingamre hapo shillong ha ka shitrik ju march bla organize da ka seng khasikmi maukar shillong yakane ka jingamre la ay karteng ka sarong la ka jong ron wan rakhe ya ka jingdap shispa arson snem jong ka seng khasi te kitu kibaran interest ban kwa ban shimanta namta kine jingmare kan ka 10 kilometer kan ka 1 kilometer te sampai ke video do bakut kumno bar register la bar register online la bar register offline do kumjo celebrating 125 year of Sengkhasi Sarong Lakajong Ron organized by Sengkhasi Kmi Mokhar Shillong te kan long Shillong hi te kito ki bawa dena Shillong kabiang kepada nabar dena goi district la ko anwan kabiang date first March kan dai shitrik jong March ka jingmare reporting time in rubaje step flag off nyobaje starting and finishing point kan debi hapo waking ground jayau mau kaja kasdang buat kaja kapenkut kan debi hapo waking ground jayau sakan mau kata te kadon ga 10 kilometer bat ka 1 kilometer te ki aero ya ka price money kan mau ka registration kan de free mo kan mau aero ka price money nam ta ka 10k kan long maka 10k kan long banikong kan de prajar baar 1,000 sanspa balai 1,000 kin aero i constellation adu basau adu bapra kin aimar 1,000 tingka te mau kadon ko open mud ba baro kin la bai punishmenta berkadon namta ka 10k open category above 55 years san nem sejrong kinero banikong 1,000 baar 1,000 balai 1,000 bat constellation adu basau adu basan tangar mud ba naimar sanspa tingka te senam ta ka 1 kilometer ple kadon ko open kategori male and female banikong ai 1,000 baar ai 1,000 balai ai harja sanspa bat constellation kalong masan spa i bawan basau bahru bapra te kan don biang pada saka haka 5k pada kadon ko lakajong kadon ka 5k open kategori niam khasi niam tre male and female kemud ba gitu ki badai niam khasi niam tre gin hap lakajong kategori haka 5 kilometer te gine pada kan long ba banikong long 1,000 baar lai jasan spa balai ar jasan spa bat constellation adu basau adu bapra tang ka 5k mo gidan kajong kategori haka 10k kan big open bat ka above 55 years te kan mau karur ladap ai hangne ladap ai ka jaka sedang po waking terter jayau siap lau mali junction terter chilibris srgt 1 10 terter q biang spb 1 besha mokhar non bet pin kursa waking te bisa yo hi kane ka dor kane te lekno pila uruban register online but offline te kenapa ka last date ban registration kan dai arp sautri jong February ar jarap san kan mau offline registration at waking ground offline registration pila ban register hapo waking ground ha ka arp fly but arp sautri tang kita arsni ke offline registration adu shipo baje adu saw baje tang kita arsni te nam tak online nga sabu kaling hapo description nam tak kanek online las dang bane dumta te pila ban register online pendap ya ka form tang bala submit labiang kanampoi message saja pi tang ba pila submit successfully labiang kumta labiang kila yo himaki kan baba chest number will be distributed on the 23rd and 24 kumba apply arpsau gins ay ka chest number ban hakatu kasingiru pila ban register offline from 10 am to 4 pm at waking ground jayau free registration kan mau umdon kamal suai free light refreshment la da mare kan ay ka light refreshment jimbam di sha kam tatat all finisher will be awarded a medallion kins ay medal ya baro ba pendep ya jing mare te tu ku ban register online sampai video berikut dengan peni kumno ban register online klik ke link tu ki bakwa ban register online te anda pila klik ke link ka bangabu apa description pin sayo kumne anda pila yo pin sawan ne celebrating 1.5 years of Sengkhasi kan sawan kum tu lawan kumne kan wan kane ka kadur advertisement peni dan pihak pendap ka kerteng ka jongpi kan mau hangne ngatrai tip hi tangwan pendap kerteng pendap ka date of birth pendap ka address ne pendap ka gender day senrang na kante pendap ka state district phone number te hangne pede pendap ka kategori ba phi sim benta phi ko sim ka 10 kilometer na phi sim ka 1 kilometer te haka ne pede la phi de bin san snem hajrong phi klik nang ne hangne pada haka 5 km la pide nyam tre nyam khasi nyam tre phiap tik hangne te adep namta phi klik uitang submit kal along kan successfully la biang mdon kam re ban up message mdan kam te kal along sa shulet be haka to ka
arfline arfsa ban shim yikibib number jong pi hapo waking te tangkat nehi ngatrai pila shai khuleshbon